Gila, tak enak kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz Ifan. Boleh saya Ustaz? Sahur bareng. Kayaknya minta tambah semalam lagi ya. Oh, Masya-Allah. Udah cukup lah. Istirahat dulu. Kata Allah lagi kurang sehat juga. Makin kurang sehat kok makin enak. Oh, Masya-Allah. Berlebihan bisa. Ya, Ustaz, sahur bareng. Ya. Maksud ni ăn cái đằng gì nữa của mình cái dạo là còn cái thao củ Yang ini dulu, no. Dulu, Ustaz.